маконе аст ки дар он асари драмавӣ ба намоиш гузошта мешавад. мо метавонем санъати ба намоиш гузоштани асари драмавӣ дар саҳнаро маҳз дар театр бубинем. салом тамошобинони иззатманд ва ҳамешагии барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. чун аз театр ҳарф задем, айни ҳол мо дар назди театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ қарор дорем. вориди бино мешавем. меравем. театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ яке аз муассисаҳои театрии тобеи вазорати фарҳанги Тоҷикистон буда дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. 7 ноябри соли 1929 дар пойтахти Тоҷикистон аввалин театри касбии тоҷик таъсис меёбад. бинои ин театр дар хонаи деҳқонон бинои театри русӣ ба номи Маяковский воқеъ буд ва аввалин намоишномаи калони вай драмаи «Ду коммунист» ном дошт. дар он солҳо ташкили театр ва пайдо намудани ҳунармандон кори осон набуд. баромади занҳо рӯи саҳна умуман ғайриимкон буд. театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ дорои 3 даромадгоҳи асосӣ ки ҳар яки он бо истифода аз ҳунари зебои кандакорӣ дар рӯи чӯб омода шудаанд мебошад. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат театри мазкур якчанд маротиба таъмир гардида бо санъати баланди меъморӣ ҳаккокӣ шудааст. дар толори намоиши театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ 320 ҷойи нишаст барои тамошобинон фароҳам гардида, инчунин толори мазкур дорои фазои хубу мутобиқ ба талаботи замон мебошад. خیلی فرقی کلان دارد تئاتر از سینما، چون من هم در تئاتر فعالیت میکنم، هم در سینما گوییم، هم در فیلم های هنری. خوب تئاتر این یک جای زنده است، نفسی زنده است، اشکی زنده است، هنرمند زنده است. برای یک نمایش رو روی صحنه آوردن مثلا از 1 تا 2.5-3 ماه وقت طلب میکند که یعنی همه میزان صحنه ها و همه متن ها و همه وظیفه هایی را که کارگردان به تو سپرده است باید که از عهده همش به خوبی برای و با یک نفس در حضور تماشابین بازی کنی. یعنی این خیلی مسئولیتی بلند دارد. اما در سینما هم که کارهایش از 1 تا 3 ماه طول میکشد، فرقیتش این است که در اونجا بعضی نوارها رو مثلا من شاهد بودم که تا 10-15 مرتبه هم میگرفتم برای آن که همون وظیفه ای را که کارگردان به هنرمند داده است، یعنی همون چیزی اساسی را از اون کشیده گیرد. همین گونه فرقیت دارد و چون خود من گویم که نسل استقلال هستم، زمانی که خاصتا اگر گیریم از دوره دانشجویی، یعنی ما در زمان استقلالیت داخل شدیم، کسب آموختیم و حالا 15 سال شد که فعالیت داریم. خب یعنی وضع روز به روز، سال به سال بهتر شده ایستاده است. تمرینگاه های هم که در تئاتر ما مثلا اگر در 2 جا بود، در 3 جا بود، حالا زیاد شدند. شمارهشون با بگیم که از یعنی با 5 نفر رسیدن. شرایطش بسیار خوب است. هنرمندان حالا میتوانند که در چند بخش، در چند جا، یک جای یعنی در یک زمان تمرین کنند و حالا هم 2 تمرین این نمایش نو رفته ایستاده است. театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ яке аз театрҳои аввалини давлати касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, асоси онро маҳфили ҳаваскорони аскарони сурхи аз артиш ҷавобшуда ташкил медод.
در دوام این 95 سال فعالیت خود تئاتر برای پیشروی فرهنگ تاجیک، فرهنگ عموما جهانی خیلی کارهای شایسته را به سامان رسانیده است. در اول تئاتر با پیسه‌های یک پردگی یعنی پیسه‌های خرد خرد سر و کار می‌گرفت و بعدتر وقتی که صفی هنرمندان آن افزود، رژیسورهای با قوت از دیگر جمهوری‌ها با این تئاتر آمدند، با اثرهای کلان حجمی چی داخل خودمون چی خارج کشور رو آورد و این اثرها رو با دید نو، با ساخت نو، با یک اشاره که برای تماشابین معقول افتاد روی صحنه گذاشت. اولین پیشه خیلی هم کلان حجم تئاتر ما این پیشه مبارزان بود و آن تقریبا سالهای 1933 روی صحنه را آوردیم. تئاتر با آمدن هنرمندان اصیل مثل محمد جان قاسموف، اصلی برهانوف، صوفیا تویبایوا، گلچهره بقایوا، محمد جان خلیلوف، حاجی قل رحمت اللهیف و امثال اینها تماما به یک تاریخی گویا نوین داخل شد. آنها برای تئاتر تاجیک این هنرمندان خیلی هم جان‌نثاری کردند. برای رشد و نموی این تئاتر خیلی کوشیدند و اثرهای را آفریدند که در حقیقت در فوند طلایی تئاتر جا گرفتند. مثلا ما نامبر کرده میتوانیم اتیلای شکسپیر، مکر و محبت شیلر، رستم و سهراب، گناهکاران بیگناه استروسکی و امثال اینها بسیارند. خیلی نمایش های خوبی هستند که نام تئاتر را در عرصه بین المللی برداشتند. تئاتر را در افغانستان، در ایران و در جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی شناختند و هنرمندان آن را اعتراف کردند. تئاتر اینچنین برای خود کشور ما با نمایش‌های دیدنی سفرهای هنری میکرد، به هر ناحیه و شهرهای مملکت یعنی کشور خودمون سفرهای هنری میکرد و مردم را نسبت تئاتر، نسبت هنر صحنوی شوقمند و روح بلند مینمود. اثرهایی که برای تماشابینان تا به امروز خیلی هم معقولند و آنها را به نیکی یاد میکنند، این اثرهای دلی زینب شمسی قیاموف، انتخاب داماد حاجی صادق، جیان خیره شادی سالی، این اثرهای اند که همچون مسحکه روی صحنه آمدند ولی برای تماشابین گویا که نور چشم بودند، سزاوار اعتراف شدند، سزاوار باوری شدند. امروز هم تئاتر ما پای اجرای نقشه های خود، پای با مردم خدمت رسانیدن، صنعت تئاتری را با مردم پیشکش کردن در تلاش است، کوشش میکند و زحمت های هنرپیشگان ما
ҳамеша қадр карда мешаванд. албатта дар давраи шӯравӣ намоишҳои мо аз ҳар кишвар аз ҳар мамлакат буданд ва намоишҳои хело ҳам баланд ба рӯи саҳна омаданд. имрӯз мо бисёр кӯшиш карда истодем ки фақат намоишҳои нависандагони худамон яъне драматургони худамонро рӯи саҳна орем, зеро намоишҳое ки аз репертуари ҷаҳонӣ ба театр дохил мешаванд барои тамошобини мо камак бегонагӣ мекунанд. мо дар даврони истиқлолият ҳам ҳамон кореро ба субут расондем ки гузаштагони ин театр ба сомон расонидаанд. дар давоми ҳар сол мо қариб 5 номгӯй ҳеҷ набошад 4 номгӯй асарҳоеро офаридем ки шоистаи ин театр бошад, шоистаи тамошои тамошобин бошад, шоистаи яъне даврони навини театр бошад. ҳайати театри навбунёд аз 7 нафар иборат буд. ҳунарпешаҳо Шариф Бақоев, Гулчеҳра Бақоева, Тубиё Бобоева, навозандагон Пулод Аҳмадов, Гулмирзо Ҳусейнов, Михаил Ягудоев, коргардон Ҳомид Маҳмудов. соли 1939 театри аввалини тоҷик унвони Академияи драмавӣ ба номи устод Абулқосим Лоҳутиро ба худ гирифт. соли 1964 театри мазкур аз байни театрҳои Осиёи Марказӣ ва Қазоқистон якумин шуда бо 5 намоишномаи азим Рӯдакии Сотим Улуғзода, Ромео ва Ҷулиеттаи Шекспир, Гунаҳкорони бегуноҳи Островский, Ҳукми модари Ансорӣ ва Гавҳари шабчароғи Сотим Улуғзода дар театри пӯҳанандории кишвари ҳамсоя Афғонистон ҳунарнамоӣ кард. як гурӯҳ шахсоне ки фарҳангро дӯст медоштанд ва театрро дӯст медоштанд ҳамфикрҳо ҷамъ шуданд ва барои театри бунёд кардани театри касбӣ ба як гурӯҳ баъд аз Самарқанду Бухоро омадан, аз Қоқанду ба Душанбе театри Лоҳутӣ гӯем кушода шуд. ва агарчи дар дигар республикаҳои бародари Туркманистон, Узбекистон аввал донишҷӯёнро мефиристондан барои илму омӯхтан дар Москав, лекин дар Тоҷикистони мо аввал ҷамъ шудан ҳамфикрҳо корро сар карданд ва оҳиста оҳиста ворид шуданд ба ҳунар ва олами театр. Театри мо ҳамон симоҳое ки асосгузорони театр гузоштанд, офариданд, ҳамон ҳақиқати саҳнавие ки онҳо меофариданд аз насл ба насл мегузашт ва имрӯз боиси ифтихори мо ҳаст ки мактаби онҳоро, ҳунари онҳоро ва ҳамаи он фикру ақидаҳои онҳоро аз саҳна чӣ тавр ба тамошобин расонданро ки мо аз онҳо омӯхтаем, ҳаминро насли мо пеш бурда истодааст. ва як зумра ҷавонҳо ҳамроҳи мо кор мекунанд ки дар назди театр студияе ташкил карда шуда буд ки дар он ҷо ба бачаҳо, духтарҳо дарс омӯхтанд ва мо дарс ба онҳо омӯхтем ва хушбахтона ҳозир онҳо ҳамроҳи мо кор мекунанд ва мо ба насли оянда, ба ҷавонҳои оянда як умед дорем. умеде дорем ки дар оянда инҳо метавонанд мактаби асосгузорои театри тоҷикро, мактабе ки мо омӯхтаем, инро давом диҳанд ва ба тамошобинон пешниҳод кунанд. ва боиси бисёр хурсандӣ аст ки масалан дар филмҳои тоҷикӣ аллакай бачаҳои мо мустақилона филм мегиранд ва дирӯз як филм дидам ки дар он ҳама аксарият ҷавонҳои театри мо нақш меофаранд ва ин ба мо
ҳамсолои мо водор мекунад моро ки ба онҳо мо умед бандем, ба онҳо мо роҳи дурусти ҳунарро нишон диҳем ва ба як нигоҳи тозае ки бо як нигоҳи бо як умеде ки дар оянда онҳо метавонанд корҳои моро давом диҳанд. Ва театр ҳозир аслан такя мекунад ва бисёр мехоҳад ки асарҳои тоҷикӣ бисёр бошад ва ман аз ин ҷо мехоҳам ба драматургҳоямон гӯям ки нависанд. масалан мо мехоҳем ҳамчун солҳои зиёд 50 сол фарз кардем кор карда бошам дар театр, мехоҳам нақши модари тоҷик, зани тоҷикро биофарам, чунки зани тоҷик қаҳрамон буд, зани тоҷик тавонист бо вуҷуди ҳамаи он воқеаҳое ки дар таърихро мехонӣ мефаҳмӣ, лекин зани тоҷик забони тоҷикиро гум накард, забони тоҷикиро аз насл ба насл ба фарзандҳои худ омӯхт ва чиқадар воқеаҳое ки ба сари мо наомад, лекин забони мо ҳеҷ гоҳ гум нашуд ва бигузор ки ҳеҷ гоҳ гум нашавад. ва дар оянда ба ҷавонҳо мехоҳам гӯям ки бисёр ҳам нисбате ки ба ҳамин касб омадан, ҳамин касбро интихоб карданд, чӣ гуна ки мо бо ишқ омадаем, бо дӯстдорӣ омадаем ба ин касб, дӯст доранд касби худро ва содиқ бошанд нисбати касби худ. ва бигузор ки тамошобинон на танҳо дар театри мо, дар тамоми толорҳои театрҳои тоҷик пур аз тамошобин бошад ва тамошобине бошад ки чизе барои худ дарк карда тавонад, чизеро фаҳмида тавонад. бо сипарӣ гардидани 95 сол барномаҳои театри давлатии академияи драмавии тоҷик ба номи Абулқосим Лоҳутиро беҳтарин асарҳои драманависони миллӣ рангин сохтаанд. аз қабили калтакдорони сурх, рӯдакӣ, шодмон, гавҳари шабчироғ, аломаи адҳам ва дигарони Сотим Улуғзода. театр маънии аслияш ҷои тамошо, баъдтар тамошогоҳ ва ё ин ки мебинам, нигоҳ мекунам мебошад. театр яке аз намудҳои санъат ба ҳисоб рафта, дар он эҳсосот, андешаҳо ва ҳиссиёти муаллиф ба тамошобинон ба воситаи нақш бозидани ҳунарпеша ва ё гурӯҳи ҳунарпешагон дода мешавад. агар ба таърихи театри тоҷик, театри миллии тоҷик як саёҳати маънавӣ кунем, мебинем ки ҳар марҳилаи он ё ҳар саҳифаи китоби он ин як ифтихор аст, саршор аз ифтихор аст, саршор аз чӣ қадар талошҳо, заҳматҳо, кӯшишҳо, шахсиятҳо, чеҳраҳои бисёр табнок ва чӣ қадар рангину пурҷило аст. ин саёҳат воқеан моро ба як дунёи афсона, ба як дунёи ин қадар зебоӣ, ҳунар ва истеъдод мебарад. театр дар заминаи мактаби бузурги театри рус ки воқеан мактаби бисёр бениҳоят бузурги ҷаҳонӣ аст, дар пояш Константин Сергеевич Станиславский ва шогирдони он, ин театр хеле рушд кард. аввал агар ҳомидҷон маҳмудов шурӯъ карда бошад ҳамчун коргардони ҳирфаӣ касбӣ, баъдтар коргардонҳои касбӣ аз Россия ҷалб шуданд ва марҳилаи бисёр ҳам ба касбият, дар пояи касбият рушд кардани театр, ин ҳамон марҳилае будааст ки Ефим Исоевич Миттельман, саркоргардони ин театр, интихоб шуд. заминаи асосии театри касбии тоҷик анъанаҳои театри масхарабозҳо ва лухтакбозҳо мебошанд. намоишҳо аз саҳнаҳои хурди ҳаҷвӣ, нақли ягон афсона ё воқеа иборат буд.
дар байни мардуми тоҷик намоишномаҳои ҳаҷвии нишаллопазӣ, раис, хатм ва бобопирак хеле паҳн шуда буданд. драмаи халқии тоҷик решаҳои қадимтарин дар умқи асрҳову ҳазорсолаҳо дорад. унсурҳои театри халқиро бостоншиносон дар нақшҳои сангу деворҳо, ғорҳову сафолпораҳо ва дар шаклҳои ҳайкалчаҳову ниқобҳо дарёфт карданд. саҳнаҳои театри халқиро инчунин дар тасвирҳои миниатюрӣ мушоҳида кардан мумкин аст. театри тоҷик ба мисли пьесаҳои аврупоӣ муаллиф надоштанд. таҳиягарон ва иҷрокунандагони нақшҳои драмаи халқӣ асосан ҳамон масхарабозон ва ширинкороне буданд, ки дар байни мардум шӯҳрат ёфта эҳтиёҷоти аҳли хонаводаи худро аз рӯи ҳамин пеша таъмин менамуданд. драмаи халқии тоҷикӣ бунёди фолклорӣ дошта, бо усули импровизатсия ё бадоҳатан сухан гуфтан иҷро мешуд. намоишҳои театри халқӣ асосан дар заминаи эҷодиёти даҳанакии халқ, урфу одат, касбу ҳунар, машғулият, иду маросимҳо ва бозиҳои мардумӣ ба вуҷуд омаданд. театри тоҷик дар шаклҳои гуногуни иҷроӣ, рақсҳои тақлидӣ, пантомимаҳо дар образҳои ҷонварону махлуқот, масхарабозӣ, намоишҳои бадеии саҳнавӣ, сирки халқӣ, зочабозӣ, бозиҳои сюжетдор, шӯъбадабозӣ, корвони шодӣ ва дигар ҳунарҳои халқӣ таҷассум ёфтааст. театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ аз 3 ошёна иборат буда, дорои ҳуҷраҳои корӣ ва тамрини ҳунармандон, инчунин daҳлезҳо мебошад. аксҳое ки аз ҳунармандон дар рафти намоишномаҳо бардошта шудаанд, дар daҳлезҳо аз ошёнаи аввал то ошёнаи сеюм насб намуда, бо усули хос оро доданд, ки театри мазкур ба яке аз ҷойҳои сайёҳӣ табдил ёфтааст. ҳар як ҳунарманд пеш аз ба саҳна баромадан сараввал ба ҳуҷраи пардозгарӣ рафта, рӯю мӯи худро мувофиқи нақшаш омода месозад. пас аз дидан намудан аз ҳуҷраи пардоз, мо боз ба ҳуҷраи дигар рафтем, ки дар он ҷо тамрини намоиши асари «Агар ҷанг намебуд» ҷараён дошт. асари мазкур ба қалами Ато Ҳамдам тааллуқ дошта, онро коргардон, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Давлаталӣ Убайдуллозода таҳия намуда истодааст. асар оқибатҳои ҷанги бузурги ватаниро, ки алал хусус барои миллати мо ҳодисаҳои нохушеро овардааст, ифодагар мебошад. асари мазкур мавзӯъҳои гуногунеро ба мисоли дӯстӣ, вафодории ҳамсар инъикос намуда, он анъанаҳои халқи азизамонро равшанӣ мебахшад. ҳамаи қаҳрамонҳои асар фикру зикри худашонро ҳақ мешуморанд, барои ҳақ будани худашонро исбот кардан талош меварзанд. мутаассифона вақте ки кор аз кор мегузарад, яке аз қаҳрамонҳои асар хатогии хешро мефаҳмад. барои тамошобин маълум мегардад, ки на дар ҳама ҳолатҳо худбин бошем. худбинии мо барои худи мо мушкилиҳои зиёдеро ба бор меорад. ин намоишнома рӯзҳои наздик рӯи саҳна хоҳад омад. мухлисону ҳаводорони театр метавонанд пайгирӣ намуда аз тамошои ин асари баландғоя баҳра баранд.
چی گفت؟ گفت که من به خطی سیاه باور ندارم تا آمدنی عمکت راهی او رو میپایم گفت خیلی عمک من تئاتر یک دنیای عجیبی است. تئاتر یک مدل تمامی دنیا است. در این فضای صحنه یک فضای که تمامی کائنات و عالم ها را جا کردن ممکن در این فضای تئاتری و تئاتر یک طبابتگاهی رو میماند. از سالهای 80 به بعد کارگردانایی که تمام کردن و آمدند بسیار نمایش‌های خوبی رو روی صحنه آوردن. در تئاترها بیشتر تئاترهای کارگردانی شدند و از لحاظ کارگردانی تئاتر ما بالا رفت. در زمان استقلالیت تئاتر به شکل نو پیشرفت پیدا کرد و در دوران استقلال ما قریب 6 تئاتر نو با ابتکار جناب عالی 6 تئاتر نو پیدا شد. ما دارای 17 تئاتر هستیم حاضر که اینم حکومت جمهوری و سرور کشور جناب عالی اهمیت خاصه میدهند به تئاتر و ما آزمون پرستو که در آخر سالهای 80 و 90 پیدا شد و ثمره های این پرستو هم ثمره های بسیار خوبی را به ما پیشکش کرد. هم از لحاظ بازیگری بازیگران خوبی پیدا شدند ولی بیشتر از کارگردانی در کارگردانی رشد و نموی تازه کرد. تئاتر هدف ندارد که با یک نمایش جامعه را دیگر میکند ولی تئاتر همین یک موضوع را میگیرد و اون موضوع را ایده رو به تماشابین پیشکش میکند و تماشابین مثلا موضوع درختشینانی باشد، اگر موضوع همون اثری که روی صحنه میارند کبودیزار کردن شهر و کشور که یکی از موضوعهای بسیار مهم است امروز، و اگر بعد همون نمایش یک جوان همین خیلی به هیجان می آورد او را نمایش که او بیرون می آید و می گوید که من پگاه می روم از بازار 2-3 نهال می خرم و در شهر یا در حولی یا در یک راسته اون نهال ها رو می شنانم. تئاتر میشه خود را بود کرد. اگر همین کار با عمل که آمد، یعنی که این نمایش هدف خود، ایده خود را، یعنی تماشابین را به همون الهام آوردن و در زیربنای اندیشه های او همین ایده پیدا شدنش، الکی تئاتر رسالت خود را بود کرده است. در تربیه تماشابین و نسل جوان به خصوص تئاتر بسیار سهم ارزنده دارد. موسیقی زنده، انسامبل سیمفونی، تئاتر بسیار هنر زنده هستند. هنری هستند که در همین پیش چشم شما صادر می شود و شما اشتراکچی اون واقعات می شوید. برای همین تئاتر هیچگاه نمی میرد. وقتی که ما 2 نفر صحبت میکنیم و شخصی سیوم از اونجا تماشا میکند، الکی تئاتر است. برای همین تئاتر نمیرنده است و در تربیه
تماشابین و بخصوص تماشابین جوان سهم بسیار ارزنده دارد. ҳамин тавр мо ба ҳуҷраи навбатӣ равона гардидем. ин ҳуҷра нисбатан васеътару мувофиқтар барои тамрини пеш аз пешниҳоди намоишномаҳо ба тамошобин мебошад. аз тамрини ҳунармандон мушоҳида намудем, ки намоишномаи мазкур кӯдакона буда баҳри наврасону хурдсолони дустрӯяк омода гардида истодааст. намоишномаи кӯдаконаи хорпушт не ба қалами Анна Багачова тааллуқ дошта, онро ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Асалбек Назриев тарҷума намудааст. айни ҳол ин асари кӯдаконаро Сомон Алимов, коргардони ҷавони театр, таҳия намуда истодааст. асари мазкур наврасонро ба роҳи дуруст ҳидоят намуда, хислатҳои бади инсониро инкор менамояд. барои зиндагии шоиста роҳҳоро нишон медиҳад, ки инсон набояд ба фикри дигарон гӯш дода, хислатҳои хешро тағйир диҳад. ҳар як наврасе, ки ин асарро тамошо мекунад, барои худро пайдо намудан талош меварзад. барои рӯҳбаланд гардонидани насли наврас ин асар айни муддаост. тамошобинони гиромӣ, сабти барномаи шаҳри орзуҳо ба намоишномаи баъди мурдан хоҳ биёи хоҳ наёҳ рост омад. биёед вориди толор мегардем ва намоишномаро тамошо мекунем. меравем. бояд зикр намуд, ки намоишномаи баъди мурдан хоҳ биёӣ хоҳ наёӣ Холиқ Хурсандов мазҳакаи иҷтимоист, ки масъалаҳои хонаводагӣ, муносибати фарзандону волидон, арзишҳои дӯстиву ҳамсоягӣ, мазаммати мансабу тамаллуқкорӣ ва хушомадгӯиву судхоҳӣ бар ин мавзӯъҳоро дар худ фаро гирифтааст. асоси ғоявии намоиш ахлоқу одоб ва иҷрои қарзи фарзандӣ дар гиромидошти қадру манзалати волидон мебошад, ки барои насли имрӯзу фардо ҷанбаҳои қавии тарбиявиро дорост. намоиши мазкур дар таҳияи саркоргардони театр, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Султон Усмонов ва бозии басу ҷаззобу шавқангези ҳунарпешаҳои халқии Тоҷикистон Асалбек Назриев, Саодат Азизова, Ортиқ Қодиров, инчунин ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Маҳмадӣ Мирзоалиев, ҳунарпешаҳо Салоҳиддин Шукурзода, Умеда Раҳимова, Шаҳзод Ниёзов, Умеди Субҳоналӣ ва Ризо Юсупов бо ҳаҷви хеле нозуку намакин тамошогаронро зимни хандаву хушҳолӣ дар мавриди зиндагиву қадршиносӣ ва ҳурмату эҳтироми волидону пайвандон ба андеша водор месозад. нақше ки ман рӯи саҳна иҷро кардам дар ин намоишнома намояндаи ҳукумати ноҳия аст ва ин хабаре ки ба ҳукумат меравад мерасад, фарзанди ҳамин мавлонака дар вилоят кор мекунад, ба як роҳбари калони вилоят аст ва намоянда вазифадор мешавад ки ҳамон ҷанозае ки ҷанозае ҳаст ба як маъракаи яъне дарангу дурунг, яъне ки бо шукӯҳ ин рӯзи ҷанозаро таҷлил кунад, то ин ки он нафароне ки дар ҷаноза иштирок мекунанд ягон монеа нашавад, ягон камбудие дар ин ҷо рух надиҳад. ва асос вазифаи ин намоянда ҳамин аст ки коре кунад ки дар ҳамон ҷо ҳамаи ин чорабинӣ бо як шукӯҳ шаҳомати хоса баргузор гардад ва дар оянда ин
وظیفه دیگری رو برای خود، یعنی که وظیفه بلندتر رو برای خود سزاوار گردد و کوشش و زحمتی همین نماینده هم برای همین است. و ما هر یک نقشی که هنرمند روی صحنه می آفرد البته که باید که همون به طوری باید و شاید، یعنی که به طوری نازکی خود همون وظیفه که به او گذاشتن باید که در روی صحنه نشان دهد و تماشابین از روی این باید که به خود یک غذای معنوی گیرد و جای اساسی و یعنی که جایی که در زندگی مهم است از همه مهمترش رو برای خود کشف کنند. بعد مردن خواه بیایی خواه نیو، این نمایشی هست که مناسبت پدر و مادر و فرزندان و وقتی که از صحنه میبینن هرچند مسحکه است لیکن تماشابین میگیرد. به نزدیک ما در سرخندریا در سمرقند بودیم و در اونجا این نمایش رو نمایش دادیم و تاثیر نمایش به تماشابین چگونه است وقتی که در سیموی همین موی سفید و همین زن همین اویلا اونها درک میکنن که یک خودشون رو میبینن، خیششون رو میبینن که چگونه معامله شده است حاضر بین پدر و مادر و فرزندان. و میخواهم که در همین نمایش ما همه وقت در خاندان تاجیکان تینجی باشد، بچه ها همه وقت فرزندان احترام کنن پدر و مادر رو و پدر و مادر رو درک کنن که اونها چقدر مشقت کشیدن برای اینها رو کلان کردن، برای که در آینده خودشون پدر میشوند مادر میشوند. و میخوام تماشابینان رو بر نمایش رو دعوت کنم برای اون که داور اساسی هنرپیشه ها این تماشابین است. صمیمیتی که تماشابینمون نسبت تئاتر داشت همین چیز کمتر است. شاید برای اینترنت، برای کینو، برای دیگر چیزها باشد که بچه ها جوان ها با دیگر چیزها بند می شوند، ولی فیلم خوب است، نوارهایی که در تلفن است خوب است، لیکن تئاتر بهتر است برای اون که تئاتر با هنرپیشه زنده سر و کار دارد و وقتی که تماشابین با دقت نظر میکند نگاه میکند البته به تاثیر مونده نمیتواند بازی ارتیست. تئاتر البته جای خرسندی است، جایی هست که عید است وقتی که میویی، لیکن خرسندی خنده هم است. با وجود این تئاتر به فکر کردن هم مجبور کرده میتواند که تماشابین به طرف نایستد و بعد هر یک نمایش به خود خلاصه برآورد. ҳунарпешаҳои театри тоҷик бо назокату нафосати шарқиёна, бо ҳарорату зиндадилии тоҷикона, лаҳни ширини шоирона аз рӯи ақлу хирад ва фардияту ҳаётдонии хеш нақшҳои ҷовидонаро ба ҳаводорони театр тақдим намуданд. имрӯз театри давлатии академияи драмавии тоҷик ба номи абулқосим лоҳутӣ метавонад бо ба рӯи саҳна овардани намоишномаҳои таъсирбахшу ҷолиб ба маънавиёт ва тафаккури ҳар як тамошобин таъсиргузор бошад. тамошобинони гиромӣ, барномаи шаҳри орзуҳо буд ки аз театри давлатии академияи драмавӣ ба номи абулқосим лоҳутӣ таҳия ва манзури шумо гардонидем. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дорад. то барномаҳои дигар, хайр, саломату сарбаланд бимонед.